te la e pai o le awa mataia i le mea le wa mai nei. Ua fesilingia le whaamasinonga. Le mafua anga na mafua ai le whaasala launga. Le sa whaasala lau le loia sili. Pela le ofesilingia tātou whaamasino tūlanga lea a. Tōluan whaamasinonga mawalunga ua fesilingia le mafua anga. O le whaamatalanga le a fionga tamaita le loia sili na tuina atu. Ai o se press release na mai e le fionga le whaamasino o le loia sili. Le sa mai la selufu no mati mai a solente nei a. O pe mai la wa whaamatiti la in mata upu whaavai o lo whaavai e pu lenga o whaamasinonga i tutono Samoa. O i tia hau no titilo iai. O le mana iai o le awala na mai e le fionga tamaita i loia sili nta upu lea. Ona iai la le fesili a ulama ia no fesili ai. A oa e mea sa whai e isi loia sili e pe lua e le na mawai atu nei. La tau te le i whaatātia ni whaatatianga le lei mauti noa ai vaenga le whaamasinonga o le a o whea foi e iei le responsibility a le vaenga le loia sili a. Ia mantua la o le loia sili o ia le o le whawhautua le al whainga malo. So therefore e se la le vaenga le whaamasinonga a pe fofo pe tūlanga mai o le pe e avatu i le whaamasinonga le ora po se whatanunga po se taiala o mea te tau na whai ia e pela tūlanga lana le na whaalia i la whapea i le o ngā tutonu le mu o whainga whatula fono o le manino i o le vai e se ina o matawhai oi i bao whaala potopotonga o matawhai oi lange e ngafa ma le lau whaatatino mai e ngafa ma suenga molianga ma le whaamasinonga o mata uputau soli tula fono. Na toi whapea mai la o le whai unga po suenga pele ai fo ni moli mau o se mata upuna e pa u tutonu o le whaita lia tuto atasi a au sue ma le tua leo. Pela o wawatu i wale na sa o le whapea o le tatala ina mai tua o le nei whasalau na tu ina tuai ni tua ina mai le whaamasinonga it's a directive whatanunga i le ofisa o le loia sili e ilo pe review and consider e tatau ona whaia ni molianga i lesa abea mua masui palemia ne fionga le ia toilupe paumuli nuku o ne semo ina ia whamaonia molianga o whainga pālota i le vaitaimi o pālota lua o lua lima. Lela, mantua na pea na tata ua le tā whatatanoanga vai aso lintea. Ua te le ani fesili langalangai i le mata upule nei o na tutusa le leini whai unga ia le nature o le case le nei. Mani whaamasinonga wa umana i le whaatatianga ma whai i le whai unga. I whaamasinonga taluai. A lewa e le tali lewa mamoli nei le whaamasinonga le nei. A o le pe o ina le langa ai le telo. O le la whapea mai, o whaalia le whaamasino sili ia sa tiusi mativa, Madara Clark. Se ta ia le whaamasinonga i fōlinga mai, o lo le la whapea mai fōlinga mai, o lo o tau lai le whaasala launga i tau alumanga o le whaamasinonga. I le whaai unga o tau sanga al pālota whaleali le tasi. Ai mai se lava, le tusa ma le se lau wafe tā la le na tu ina atu e le whaamasinonga i le ofisa lo i ilo. To review whether charges should be laid e ilo pe tatau ona whaia ni morianga. E tali tonu le whaamasinonga o lo ofesili ngia e le press release le whaamaoni o le whaamasinonga. O maua mai. O lo ofesili ngia e le press release le whaamaoni o le whaamasinonga. Na whaero foi la le whaamasinonga le conflict of interest fete na inga o a ia ale loia sili o maunga Precious Chang sa a fia o ia le mata upo ai le ito fia o ia e avea maloia sili. So before we go any further to lepo o le lawo o sili lola e au le lawo o sili ngia a fai o le wata pa le whaamasino
malana soa tau le ata wale sa Derek Clark. Le wala ta pam whaapea mai a conflict of interest o nga sa yelef so ta inga le valea male loia sili ale abe maloia sili. Wouldn't you think, just before you think the conflict of interest le loia sili, don't you think le fam sino sili? CJ, don't you think le keisa fasali le anga lua? Ma whaikele le conflict of interest. First cousins, tau songa oe ma vaelua. Well, don't you think twice la sa tauna e fa se tuangalu? I say atu se si fa masino. La ia vui Clarence. It's one of all famsino senior. Why didn't you appoint vui Clarence e se eti faingon famsinonga lea? Yo o foi la famsinonga la lea fa lea lili. Mantua foi la o fono toele na mafuaina na avele mata upule tono famsinonga. Why don't you think la oloso tanga mato luo fontoi and fontoi? That's conflict of interest. Wape ol mela le langa ni ona lu fa pe mai. It's conflict of interest. Le meta o le press release le mo fanua le pe o le tau fa manino le meta o le separation of powers. Ile me. E pe te e fa masino una ua tali mai ta ilo isi. Yeah. Wape ol mela le tafsiri ai. They were first time ever in a se etile samsino le loya sili. Mati tilo loi a wala e develop aila na matanga wenga. Le ai lo ai, you know, e le sao ia le fuafuanga po ta iala i o whaonga Peila mele a mai whapea o le wa abatu le whatanunga mai le lunga le whamasinonga directive. It's a directive mai famsinonga ile metang na fai alela famni noi ele responsible le famsinonga nga ilo yesili ole lo yesili tali I tono tato fenga malo yo ya le fala fa pe mai si vaenga ole mata upu tau le vao tangata so tu la fono male manatu fatau vai famasinonga. Pe fa pe foi I la tolo o ye like contempt of court. Wa toi tu ina atu le famasinonga le mata upu se la wafe. Le se la wafe ala le nei le vivesiai ile lo yesili mo le ilo ina pe fa afefea ona fa foina awa e pa u ilalo mata upu le vata o tangata le la wa una yanga le fionga ale loia sili malana vaenga ile toe ilo ina pe le ale tulanga ni molianga e molia le tupele se la wafi o le la te fia fisili era ya tuna epa la se talia atu ilo mai ile se la wafi le ni Natali tu ilo mo wa nai mo yona a se tupi wa fa ma ni wa batu se tupi me le wa fai su enga mama fite nai unga I o ma o e faia ia molianga ai pe wa fesili nia la le sa faia tang ele ngata ile na faia tang a le fa finir to lo ris fai pulen a vertu tangata na waleta o fa finir na vertu pe eu me tau nau yesu suenga Lele finches wenga wa lele o mesetalia o ile ngortmano tuiloma ele fa o ti mai wa na tango he received money nga kele o miskala fa penga ole fa la fa pe mai ela le si vaenga o fesilia le famsinonga wa fa mautu mai le famsinonga fa pe limas fultolu molimau Sa tatau ona molimau ile tau sanga o le palota faleadini. O lo fai ai le wa latou leus ta ia le famasinonga contempt of court. Ma whapea mai la, le whapea fo ila wa umar famasinonga ona umai lea. O lo whapea molimau ne sa tau na molimau, ele iyo o atu, ai ele umai I ona wala awina le mata upule ne. So o fea la me ngata ai leu.
Lela te whamanino mai a warrant of arrest for subpoenas. Tu si sai mapue na whapangta whaapunga whawhaingofie. Ai nā le tō atasi lava le moli mau na tū lai I le whamasinonga. Le whafonga ina o le tausanga. Wa wha mā vai ia o pela o I whitenga inga I wadia mai. O le lau whapea mai wa wha mā vai ai la le sa sui le lo ia sili. Vai aso lena te ate. Wa wha mā vai le tō whai ngā whong. Ma le taita ina o le ofisa lo ia sili I le mata upo whale alili. Le la wasuia ia violina leilua. Ia. O le mafua anga o step down o le ali. O le la whape o le so, na tula iai la ia le tausala le ia violina leilua. Ma whaai loa le whamasinonga, ua whamawai aloa ia le tō whainga. Ma ua talia ila le whamasinonga, e le toe a beala o ia ma se vaenga le mata upo lo whiangai nei. E toi whamanatuina nei mta upo la so lua la vea so fau. A so lua la vea so fau le la toi whamanatu toi whailoa ile mta upo nei. Sa uso e a tilila iai tula epa. O iai se vaenga e whaalatina. Whaalatina, I can't think of the name now. No, tangi tusi ala wofiwa tusi. Latin language? It's in a Latin language, later tonua. So I went and researched further. Ai maua mai la I le liuinga whapetania o le friend of courts. It's the friends o le courts. E mantua la, le la te fisi, leo ta wani lo ia pon whamasino. But the common sense will fit in here. O le wa watu le sui leo le sui o lo ia sili. Le o whapea o le friends leo le whapea o le whaawo le whamasino. A court. Le court, ia le tama leo le tō whainga. E mantua la, o le case le nei, o le sue ine leo, o le sui pale mia, o I e tu waila le fionga le lo ia sili a ea. Na tua le official pale mia mar kapeneta, o le lato fofotua lo ia sili. It's conflict of interest le wato tangata le official lo ia sili. O ia le na te li potia ma ave uma me o le official whamsinonga. Pela o ila ene tau fie le lo ia sili, e le to e tu la ia le toa whainga e whaima, le tu langa. Le ala wasa so o ilo malama whamawai. Ya. O le pe o mele o leo te le tala tangata te mini. Wa le tu mamaina lo ia sili mea. Le la pe o whapea mai o lo ia le ala auri sa tu mo ia. Ai, le la ka ku pa ai de me ai o le man kau fai lo ia sika kwai. Me tonu ana tu laipa. O se vaenga ti pasao. Ese lava le council aloia a le fionga le li pandemia ia tu mo ia. O le tulanga sa ia maunga. Mo le vaenga o le parti. Ele whapea o se personal lawyer le fionga le li pandemia. E ora tulanga na le ai nei. Wa le fisilingi ai nei la. Ana le tula I mai nei la le tato lawyer sililia. O le fato ai loa I na faa ma vai ese uma. Vaenga, tofinga, ma le mea e accountable iai lea matanga duenga e mesel le official lawyer sili. O le lana ofisili ai loa. A whaila o le wa ave le tama le ta o le friends of court. No sa ilia umala o tofinga o he reports everything me o le case le nei o le whamsinonga. E mantua. O le fionga le sui pale mia. O le fautua le ale malo o le lawyer sili. E se waila te leo le fianga o le foi. No wonder na iri ke mua koe whaere mele. A laku le li no foi tua a iri ke nga presentinga I le official lawyer. But he sat right behind. Ngare kia kuma kai nga sa presentinga I le afu. Wale kupela le wa sui. Ele tausala le o... Violina?
Violina Leilua. Okay. Ia, tātou matai tū, le vai aso fou, a le whapea o le ato e whamanatuina la so lua le vai aso fou. Nga wa umana tātou Easter Monday. O tau iai I nā se manga o le vaenga lea o le fionga wa le utatu ro uma ua whase tuangalu. Ia le fionga I le sui palmia, le sa whaim sui palmia. Le ua ese monon tofi minsta, ese monon tofi sui palmia. I lo tau angina I nā se mea fule le o lo tula I mai, o lo tu maupero na tofi whaipule, ma e ono toe run whaipule I le parata. Ia, me siri lewa e mai la skip la le si mele la o batua le mele. Whamawa e alo ia le fionga a le sui palemia. Toi lupe po muli nuku o ne semo. Sau noa le fionga toi lupe whapea. O lana whai unga e whamawa e. O lona whai e lofa le pui pui e lea o le whamaoni o le malo. Ma lana kapeneta. A toa ma whai o whainga whai unga. Lela whapea mai. Le whapea mai, pei tai, e lua ni lui, whaale tū la fono, o lo o ia tuli loa ina, e whatatau le whaamai, le lona lua ia tau fia, wedges la o le challenge la le ia tau fia, le whai unga le whaamasinonga, whainga palota, na whaalea ngā ina ailona no fōse ia o ina whaamalia ina, le la fai se longa whaamalia ina lui, la wa submit. There's been a submission, mo mga submit, whatatau waila le challenges I lua. O le whai unga whaamasinonga whainga palota, wa nofo sala to e lupe, I se whainga whaala atua ona o se tongi, o se tangi, se lau limas futala, na tu inatu I se ungali ele I maua, ele infaina a waila wailu ma whaamasinonga. Ia pela o ila le ele fetena inga. Leno o tau mate paule o te iloa le swafa matai mangele. Is it Mauili? Mauliu, ia. Mento pala sa I fola le keisi le fionga ia mangele na. Le la sa ia inga o tula fono. E le toi a whaina le suita o wā. Pe a whapea o se tangi whapea o se tangi leo whaasanga ia o ni whatosina. Ai maua mulmulia e le o le suita o wana a vele tupe tangata lea. E le aila se a whainga ngā. Ai a maua a whapea o le suita o wana a vea ia e sala la wala ia. Ai a whapea maua e ese le tangata na a vea a le wata uai whapea o le komitioa. Le lana iere tu la fono sa manino ai Ia pe o tōna talosia. Talosia o vaenga ia le whapea mai. O le la watu waila le lui lea. Ia wa titula epa. E le testinga evidence nei. Na mo meo whasilau pepa. E le mawhai e le fionga le. E lo ia le fionga le. They can't cross-examine a piece of paper. Wa le na whapea mai la whamasilonga. O se mea mua le watupu. Le whai o le to I ngā whai unga. Yeah. Well, a whai lau se mea mua le kaunga challenge il kala nga. A whai o se mea mua. Le la ele lui la le wa ave le fionga le li sui palemia. Ai ele o whapela na o lona tofinga whaminsta ma sui palemia. Ai le o step down mai longa tofinga whawhai pule. Wai, tasila le mea mo whanua. No whanongo pewa whai ma mea e ula I ele o e fontoe I le amount of money 150 o le 150 fo le anga whawalea ai le ungali lea ia ma le 150 leo whapea leo akonga kufa ua umar kupe but se kako au ili pea kongula o fea tonu la pa u ele 150 lea au I fula o kusa o ele ungali lea avea le 150 ai kei loa whai se kala whapea tautua nā, e kai ko inga kala whapena. O au ia tu le pole mea whātuai. How can a couple disappear in a thin air? Wa fia ma sino o tuli, whawhia. E le ma whainga ngimo sei longa I whafo. But no doubt, there's no record e whailoa mai e wo I whafo le ngani I lea. O le whesili la le whesili ngei. Was there a couple?
Po le mea ia na le evil ghost le mea na se itu ele vaia. Ia wa pe o le upu le pe na take care fa msinonga. O le upu le amele tupe. Ma le upu tautua nama o e parota. O le fasili. Did they really say that? Ia wa e titiro fo ila le na whapea mai o le saunoanga le whamasino. Le whamasinonga lea. E tūranga mai e whapea mai e le I tupu mua le atu ai ngā tausanga I whainga palota. Unprecedented circumstances of the electoral petition. But then why? Lama o le nga whaonga pea whai e le I tupu mua. A o le fasili fo ila. Na tau woto e au tele mai uma tele o isi whai unga. Similar I le whai unga nei. Lela iei cases nei. Lela wa maua le upu wha Latina lea. O le Amicus Curiae. Latin for friend of the court. Whalongola iei tiuta tangata lea. It's a person or an organization not party to a lawsuit who assists the court by offering information, expertise, or arguments, usually through a brief. They provide insight on legal, social, and economic implications to ensure a fair trial and a proper administration of justice. So how can a proper administration of justice, knowing very well, o le official lawyer sili, o le fau tua le alwhainga malo, a o lea la watu lai le sui pale mia, o ia lea e tutono le malo. So how is this happening? O te whawhetai la o lawyer sili, ona tau fia. O le winga la le tala. A ka urala ka ngaka lea o le friend of court. Rongo winga o le spy e whamasigo. Well, that's how we see it now. Esa. Well, that's how we see it now. Well, lewa mai I tiuta tangata lea. It's a person. Yeah. Lela, yeah, le whawhitai lewa tau fia le fionga lawyer sili. Whawhitai lela usao le tula e meo tomaitai whamasisili. Lawyer sili, io e. No whamatiti lawyer. O ai le lawyer le malo, ai le whawhautoina malo, o le official lawyer sili. So whawhewhela na to e batu tangata o le official lawyer sili e na te passinga information o le whamasinonga. Wale ai se respect, wale ai se le tau o lo ai la I o le vaenga lea. E whawhitai te lea tamita I o maunga. Whawhitai I o maunga e li longan tula I mai li lewa son teimi a lewa tere la mea ta ua ia ua papai e lea tunu. Dai. Ia, ka whasoro mai pēa I ni ta. Nā mai la ia I le unga li e maria te lea le mea lea tula epa. O le whapea mai. A couple yet to enter a plea on drug charges. Ai o le couple nei. O Afualo Jaro Mapu. O iele sa sui komisina o le vaianga whainga palota. Ma ana si I Mapu o lona whale tua. Sa ye o e ngalue fo I tusi tutono le malo. E leo I o ina o la molianga I whala au whasa ina ato ai male umia ina o ni au penga e le I laisene ina. Ila te ena. O lela te ena, O lela wata tala la I tua ia le whale tua lea. Ai o lea wato e momoli la afualo I lalo le baba inga leo I tan malala. Ia o leo whaton muina lalo na whale tua e surrender uma o na pepa malanga today e le itaina le wha. Mantua fo ila le sa ye malesi tau sala le sa maua whaatasi mamapu le taimi le na raid ai le tene le Fanweli Recently? Ia, ne mantua le molianga mua le la ia fo ila le ia ale wa umai mo le ai ale wa fia fo malona to alua I le tūlanga lea ua pi o seri le whatau I le whana o le plot kio lea. E ia le tustu singa no wa ai. Pea ma le lua tau sanga, lua vai aso. Ai. E pa wala o commenta fai ai. Talosia. Au mai uma ia wha maunga ni.
wa o mea uma nei e tu se fai la tala lea e le fai o le saidia le amio tonu le o fatu au uma mai ia evidence na wa e au ngā e uma le case o le saidia le amio tonu e alia e le case o le saidia po aina mali o tu au e mawailai i evidence ia mai ele e tamalea o nei la e taua la ngā leo whai tamale o mapu. Ia. O le ako nguri i awangi i outing information po angi tūlanga e tauna pui e. Saunua? O nei lena amai alo ia i le whamsinonga i le lato mata upu tusia la le case a whale halili Oka, it's pages and pages and pages. Le foila amai e mantulanga le whamasinonga le o le a fore sa idi o le amiotongo. Water few was growth na e pawhape le e se taimi e whaita wai. It's pages and pages i a whaiunga. E pause vaenga na au mai ai i whaiunga na amai nei. Tu sa o lewa amai aloa i aila i le tūlanga leo le ua the ora i a tatau ona mawe whai aloa i aloa se suenga. Whatanuina e whamsinonga se suenga fau i tua inga o le hit and run. Ma le whasio tangata e le i fō ia. Le fōua? Yes. Le ora fōu pese breaking news i la mainga o le mele? Ia. Nei le uli na mai ai. E te loa? Nanga e le whapea o le whamasino foi tai pia o tāua, tai pia o tātou o tangata soifua. Le hae whanongonongo mai whamasino i tala o loo whai atu lana whai unga na whai whamasinonga. Ka whonga o tula e pale nei whaupunga. Ia. Whai e mai whea, le toi ina whaawalevalea a moso, whai e mea mai lelo puloku, whai e le simu po o aisa lelo mawake, whai e limongi. Whai kulepa. Ia, te lale upule whai mai. O ke le kalianga, o ke le kalianga whai unga whamsingo. And who the hell do you think you are? Oi o ena le talia. E kusapi ke le kalianga. If worse comes to worse, e moria o e whamaunia oi. So be it, alo nofolo hotel o tan malala. Ele whai ele me te mana o ai. Le nei whaupunga, all of them. Mato te le talia le whai unga le te mai tai whamsino. Avele te whapele tala ai o le mena o lai whalongo mata mata i whamasino. Le koe saulole ora rea. Ioi. Ioi, e le valea ka whamasino. Ua ovale le mawhau. Ia, o la wau, ia, ta iai ale mata upulea. O la wau whautuanga. Whautuanga whaaritina. I le tūlanga le wa whaafofonga umasa mua i la fonga. I la fonga ne walafo anga i le whamasinonga le nei. I se puipuinga malu o le fionga te mai tai whamsino. Yeah. Wai, tātou te le iloa me tutupu o le filio ti Apollo, whaasese ina le mawhau o tangata, mai ei whaososonga satani. E la le polpolenga la le whai alofa le fionga te mai tai whamsino. Yeah. Tama ia. Ia, o le tūlanga nā, on sa i mea tu le pase o titilo. Ia, o le tūlanga nā, ia, le lawa mai e loa o te tauna whai se afoi. Le polo inga le nei, ina ia whai e lore suenga. Ma le whai manino le mainga le fionga te mai tai whamsino. Ia iai tangata tu atasi la te whai e suenga. Which in other words, simple. A watu tangata su e whapitoa i nei New Zealand po Australia. La to te whatau taira le suenga le nei. Wa a titilo e le whapea mai. Pe o le mea taunua le wa iai le whatataunga le tamaitai whamasino. Ona wa whamaonia le fionga le palemia whamaonia ia le fionga e kulea i whai mata whapea foi lio.
Whaamaonia o lātou sua enga ia sa lātou tāpena ina. E leo ni mea whau. O mea na tapena. Tu uli mātu i a fionga malu al malo. E whesosoani le lātou ngā luenga. Ala mena o iai. Ua uma enga. Ua le whesosoani. A ua whaasanga tau mai e loa. Le lau whape mana whaasinonga. Ua whaamaonia e le ni mea whau. So therefore, whai loa le sila asanga o le suesueina o le maliwa tu au. A te loa the most powerful statement ngai i ngat vanga suesuenga ng whaili. Yes. Le ana o le ro mautinoa. E le se mea whau, not a conspiracy. A le lau mani. E mama ai lai nā le vaenga le ali tu la epa. Le winga la lau tala. E whaonga ne i le mori mau le suesuenga li o len whai. Whaongani leo te no whanongo i latu le e kopi o susuenga lea. O le kopi e loka i tata. O le susuenga e loka i the number one suspect. Yes. Pera o le mea la le nā wawai wa le mapu. Ua le mapu le sau i lunga e declare langa innocent. Yes. Ai, ia le mea ton male wa no wha ia mata wha innocent nga ia. Ai le i whai e wha masino. O siona vai-vainga le nā. Tu sa le ua pewa ina mai mata o melonga innocent i tangata. A ua whaitau atu e leafu e laulangi, whaitau atu e Samoa. Tu e no whai am tu e tau. Nā tonu lava. Nā tonu a le leanga fwoi. O le sau o le nei, o sa o ia wa mento, o la utala le na whai atu ane le la. You know, I can see that you guys are all mental up here. Mai o tu la epa o fono toi, you know, na whai lole o whangangi. Ese le whato ai loa i le telo tau whea ai o tai whau ia wa mahanga mai lunga. Le isi mea mawhanu, a li whau o ua tari poti maina. If you really think about the lipokia, kamale o Sam, whamatala le e Sam lo ngā sa wali kokongo le whale o le piko le il whaskepo, o le piko le eile, o lona winga. Mai ngela le ro fapi. Avela Sam i o le fale. Sole, e tusa pe le femea, o ai. O le whamkalanga me le li o le fale o li mongi o ie iai le whaikoko o ie, sole mkwa mea mo ia le whalong. Ka ilo iai. Tu la epa o la whau. Ina ua mantua e le whaia le case. Ia. Na mua mai le case. Na mua e sa mua le case. Ia. Le la sa talo sanga le case. Na o se avanoa o ia, na o ia ma Sam. Ia, ia sa ia masi tangata wha interpreter. Le na tatai e Sam le wha matalanga mai le amatanga. Mai le amatanga. E mantua mai la, wa tolu tau sanga talu na tupu whalavilawe. Ia. Tolu tau sanga, o le tala le keisi le na wha iloa. Ina o tatai e, every step of the way is in fine details. Yeah. E matua e tau uma pela na e saunoa. Ina o le fale o limong. O atu le fale, li liu le tu tawanga vale, alu lunga le stepu, o atu te tonu. Everything in fine details. O le upor keisi, o le moli maua tangata na ba ai tonua i hena tupu. Not a hearsay. Yeah. Because he can see, oh yeah, o le pole ano, o le langule, o le meno maayay, o le langule, you know, it's a witness, or the eyewitness. He saw it himself. Yeah. Mai se nga ka pa ili si ba nga le kisale. O sa tau ona le funga la le amai le fionga mai tai a famsino. Sa tau ona mua su le hit and run. O le case la na ale wa e mo ia. O le mua su le defamation. Ai mana tua. La defamation e muli. Ale hit and run o le mea wa umana tupu Le la whape ai ele I whai ele suenga wa tatau loa o na whai. That is a priority le taimile nei. Ia le mea whamamafa la le sa wane. Aua ne tu ua se maa emisia. Ona o le toto le tametitia o nga wamaliu. Ma ia langona tupulanga tala vou ma le lumanai o tangata Samoa. Le saunga le mu o lato o langa
o ina a puipuia i lātou maava i le atunu. Ia mana ia fo i la le whiaule wa mai e le fionga tamaitai whamasino. Ia la patainga fo i la i alo ma whanau a kei fo la tūlanga le iai e le tamatitio tū au. Ei. Ia mana pia la o lea la fia i lole suenga ona o lea na whaailoa na watu se whana ia Sam ina ia alu e tangata wale ina i le fionga ia i le tato Minsta. Ia e mai se fo ia lea fo i sa avea ma Minsta o ngā wenga te tele. Ia olo. Ia. Lela e mai manino ai i o le whai unga le antamaitai whamasino. The police chose not to investigate the allegations, hence why the court lela ye nel telo whawhitau li le tulai mai wa ana whaatino le leisu e suenga a le malo e le aini tūlanga. Ma le whale whapena whamaunia mai e se tangata taitai le superintendent lea o tupai le lei ma le whanga. Whamatala lena te whamaunia na whai le tautalanga Sam i le whana 45. O le whana na malosi le lai maua mai a fualo lea Daryl Mapu. Le plot io le fionga le. Ma whaailoa mai la le tamaitai ia maposua tania to ailoa. O le tau pule pulenga o le fasio tangata e le mata upule i le fionga lau le maleto whapea olo. O se mata upunga onga. Sa tatau na ave i ele wha su e ina. Ai panga lea. Wa le ai se wa se sele a wan fatino i te whai leo leo. Te sila fia o e mawhanua. Pea tu e nofo nei ma e tiro le picture a toa o le mea. Ia a fia ai le mo le mea o to tonu mai le pale mene. A kilo nge i so o tanga le fo inga maonga i le sitemi le so o tanga mai tua ia mai le. E ma whainga kako kilo a to le picture lea. Lea lapa e a fuai mea fau nei. Io o mo so o tanga o a inga i sua whamatai. Yo to tonu a mata mai ai tonu I tu nga mea fea ngai tu tonu. Le ma fua I ana whai atrora tala a tamata I sa palimia. Alu e whai o morianga. Peo mea uma ia ka ke kau ngofa ma koe kam whai wheso o tai. Uma lava mea uma ia. Male hand-picked. Le sa whai ma minsta o leo. O le sa kupina. Yo. Aluatu whai ngō fia ia, o le aluatu, o le komisina lea. Ai wha mawai ma le sa komisina momoa. To mea uma ia kau ia kako ai. Ma kako kam whai read between the lines. Kako loila ia lea. Le e kalangoa fua le seo wangai mea kau conspiracy. Le ka kia I. Le wia mawhanua. Amai pia se talangona. Langa lua mai tamaitai loia si tamaitai whamasi. Whaile ora o mea fau umaia, toi whai atole mea toi sa ili lone mea. Nā sa whina ngātu. E te tauna toi au mai to tonu le leo iken kaya. Tui la epa, o le mea sa o na wā. Whawhonga mele fionga le li pāle mia. Leo ta o ni leo, but it's common sense. It's common sense. Mawhanua. O e ngai e leo se leo, o e leo po. It's common sense. Yeah. Leo whaamaonia, leo whaamaonia, e le whaamaonia nei tua inga the conspiracy, whauwhaunga mea uma neina defamation. Le la wa le whaamaonia nei tūlanga le fionga le li pale mia li o whapea ia foi, ia te pule ai. Toi ma natu lei tua la fonga te maitai ia fia me. Lale talan whai stoi ino o laude malitoa. Alu e tali o morianga. As if wa ia mauti noa ina la ba. E fale pui ia laude malitoa ia na morianga ia. La ne la lau tala o e le fia me mama bea. O le wa mai le fai unga le fama sinonga. E solo fua leo ni mea fau.
leo ni mea tau whaleanga me o mai na whai. Na whai le suenga I ala le ami o tonu. Tu watu I limo leo ma le minsta leo. Ko mesina leo sosoani I le lata o nganuenga. Ala le wa manino nei. Le mato I manino la vai. I le taimero whamasinonga. Le aini notebook. They couldn't care less. They whawhiwhela na mamalu ia whai unga. E whai le malu, pia whai o tūlanga lea. Mato I manino la au ili. O le lau te whai atu ai. O I lātou uma sa involved. O I lātou uma na involved. From the get going o le mata upule nei. Sau ia I ken kaio. Vawe na wha mawai. Liliu mai. Ese I le recommendation ale PSC. Na watu le tangata ya ngā maa komisina la meno iai. Handpick la vai whawalo ia le komisina. Lui ina I te tono al palemene, ale tala, vale valea le nei tala. Whape mai, se o te lea ia ina ngā ruenga. Oi nana latue, se ia se vai o le tofinga wha minsta, claim le te tomi, ai le sau ngā ruenga whai, ai, whapea o le te whabalea, ta mai tiele ia o onga. Tu loa al whaponga anga sa mua, ai whawhere tapua inga, ta mama tina mātutua, o le ainga sa le vi o lo nofo ta talo ina ia nuia whaiva o le whainga malo. Ia o le tūlanga na ia tula epa. O lātou umane mai le amatanga ia I ken kaio, e o ia whawalo, e o fo ia fia me I lātou umane. Samania Mai tonu. Josi samania uma lātou. Wa fo ila, e wana tātou I lo uma. Taimi se wa ti ngā talinga ti ngā mata. Sau I lunga ia le toe ina a moso leo mai fea. Sau I lunga le tama mai leo pulohu, le mea homeless. Sau I lunga le imongi la tau. Trying to determine langa ia innocence. Sau I lunga mawake la ko. La me te involve ai fo e mawake. Na e a fia. Wa e loinga. O inga ka kai ngā mawake. A le uru po, le uru pe wa vai sa la falafa fua mo le uru. Tele. O la me te interfere I fua oi. E pia mai la matanga. E la ta olo I ngoi mea nei. A o te loinga. Wai maua loa I le po le limongi. Maua foi ma oi wala o fasaina. A fisili foi la. La le mea le ngā pungi e kuila epa limongi. La mea ngā pungi. La ngā makuia la varkua inga e kuila epa ole o ngā kamale o maliu. Tuia o le tua inga tu lepa o le kamale nga paki I fale o ai foi fale la audi le pole nga maliwai na o na tu I la tu so ina a o limongi lai kai le I petesa a o le luar va veanga ku poi ele fainga lo ku kai minga le luar va veao yo e toso tu ai amato ina amoso lea Wa mantua le la mai fa fetai o te fa fetai wa tu la epa. It's God's timing. O le time yo le tua. Le wa pale mia le fionga la audi al mali tua. Wa fa te foi. Ona apa mai a New Zealand mana o mia le sosoani. So le leo. E se le fetau yo mea. Mana ia foi si ma tanoanga ma si tasi uso nei le audi. Mana ia. Mai foi le mafau le mafuanga na whapea I fia me. O le mafuanga foi le e loa le leia fia me. Le tangata na tua le avanoa I a teia. O le tangata na tua. Ua saura ti e le no foa. Ai le o I a teia le fully authority. Inga ke whai ai ana whai unga. E whai atua ana whai unga. Ai ia le tangata le pe la ai I an whainga. O le tangata tua I no foa. O ai la tangata tua I no foa. Le au whainga pare mia kemi. O le mea le pe o I kasi foi le me kau kilo I ai. O I na eli ai. Ia makua ave ese a koa lava le mele. Ai kasi nga ke le afo. Le authority e whai ko kasi ai. Ia lana whainga. Ia o le mea ngau mau. O le mea la nga ua mau. Wa kam fai ese completely ia la auri na tua ia le mele. Le la pe sa wai ma sa malese le sa sui pa le mia. O la ua umanga nga mai ki elo.
Nga mai ke loa. O pio tangata I o le kasingi ka le kongo me fau nge. Tula e palanga le me se fainta. Nanga le me se fainta. O lo fa tua inor tangata. Ai sau le tangata tu fa lata tangata le oi. O kia. E la le me la le tupu ya fia me mama bea lea. Le na sawa ina sa fai lunga le. Sa fai lunga ma sa la for tofi means tofi palemia. La le sa na nga luenga na faya. Ele ialu le road show ala ainga fast. Ne ialu. La me sa vali lava ila to. O te le ngole ta usa noanga le fionga le lipa. O te faseina lau tala nalu as a guest. She only went once or twice. And ngalo yeto lima sutasi tu malo le na o uma yele ainga fast. And she only went as a guest, that's all. Ona lea o lai maintain nanga independence le fa pe wan le fa. Fato ai lo ala vai fast fia me. I le aso nga sei nelonga ao. Fakauto. Fatauto, yo Fato a suye nalanga fast. But all along, she maintained her independence. La sa ali tuto tasi. Alamela le faituela utala. Na te le langona le faingata. O le savalinga sa vali ai I la tau nei. Le fionga te teifono mai la tau nei. Ma le tau sala to atasi. Ia mulipola ana rosa. Sava vali. Le almena iai. Leini tupe. Le fatoa a mata le vainga fai. O le sosoani na batu fafo. Ona o ave foi le alofai I tu malo tu sai matalinga o I la toa no this. Me alu fia me le ingang mena faia. Ina o pale palota tula I mai. To tasir tangata fatali ai. O le fia sui pale mio tuala. Nena sa wai o lesi fole na fa lata le sa yai tonu na. Ia wa sa ili nei. Langa le nangi na umai lungo pale mene. O ia le na faia le tala. Lela a patu leo fafo. Lela a mai leo fafo. Ana na taunu o ifu. Ke le lord ia fia me pe ai sianga musu. Me le winga la ukala. O le ka ua le ka ko kilo le the whole picture. E ia le fianga o me ia. Fa ba o fa le ainga o le fa tulanga fa. Na mangalinga inga lo ko mamusu e mai leo. Cancel a kole me o manka pule I ko pan. Cancel a tole mai o leo. Alana te sila fiele corrupt o le mesa ele mtanga luenga leo. Pule ese mai tu mtanga luenga leo. A te fa petai la le fionga le li palmier te mili. Te le swinga o lo to fai nei ina ia fa fo ia fa fitau le mtanga luenga leo. Obviously she knew all along. Wa if a bear left young at my time, Palimia, Malamin star leo le time milena. Se fa utala ia. O foi le lilo limongi. E fa kanga alo fua tala ko kongo pale mengem kami fa penga. Ai ka cerca ko vai ka ko fai ka kunga mafofonga. Iso o tanga fa le aingali. If you wanna fer fai le mata watu da tunu. Ai vai la me fai le tuari tu I mafa. O kilo la me fai le. Io. Ma le tuele ma fai la vai sesi ona ia tofoina. Le foi la kala vai le ola ko le leia. Ele fa pena fai atu le alo la ko le leia. E o foi le mele malo ke sile. Lau ke le lo aisia. Le anga o kanga kale o ku le lo yesili. O le mele ngala ko faia na ta alo I meia. O le fa nga ingo ko finga ia. Wa ngeila. O le me ke fai elisi. E fai fo elisi aki oi. What goes around comes around. But by the time it comes back to you, it comes back 10 times harder than what you expected. Belan tato e fo itua. O la to umani sa yele tau pupulenga malamatanga. Iken kaio. Minsta o minsta leo. Yeah, o le palemia sa yai because she's all part of it. O le news part of the package. O le TV1, matauri o le news nga mua sa o le me fa po le TV1. Yeah, and also for ila
tele o isi sui komisina i o whamawai. Tai nā loa ole a maua tai tasi. Mātui Samoa. Extradite ku whele melo wha me o maua i lata tofinga. Extradite tu Samoa. Pero e mawhanua leo le te waru roto le tala na o mai si i pare mia vai keminga o le minsta. O leo ua ave lana lipoti, ua ave lana tangi. Leo ai lima o tamaita i o pari efo. Pauna o tangata ke whakuokoinga. Ia se whaukala i. E wakun whakuokoa. Ole sifile nā. Ole sifile nā. Sole. Ole sifile nā. O tangata o tangata i la ulisi. Whaia e fui sa ulisi pe ke wharoinga la ulisi. I ken kaio. O va ai doi tu e pi kemingei ole TV1 News ole vai keminga ko e su e uma e lunga news o TV1 o pulotun fatanoina ia va ai way before el la ku keminga ola e ku nga kongu kamaro io fatala no anga i mai ola su e sana tupe Taimina, ola e anu tutu e su ele tupe tu e longa tonu. Io, e ko akele kan kaya fien mea. To atele foi tono mtanga luenga leo. Ola ko umai ele o tele nfama vai. Ia o te tali tonu. Ia o te tonu peno fai atu la ofisili le fai mai ia fui. Ia li o manga lua. Wa avele fai ungale nei. O ie fama ni ai le innocent oli o te tonu ole su enga lava le whaaloto i whale a leo. Ia le sa war tribunal fo ele ronga tribunal leo. Ia e titiro na tribunal. Ma kwa te le conflict of interest. Le whatamul mulia e whaile tangi a le komisina. E toe moli mau le komisina. Toe aina ia le peno le whainga le whaiunga le komisina. Ia whaiunga. Io ai ti tira o fela le popula i mata tulo ale minstao le minstao leo o fela ai ale fai ni toinga winga fa peni o le vesili la no silela uia ana fa pe tu po male mele ale taimile nei o le tato lo ye sililia wa levanga step in le fionga mai ta lo ye sili put a stop to this. Yes, you cannot be part of this. Thank you. We are in the right timing now. Leo sa o te mi leo ka ko yai mai ele ko fa ka fale sa ilingo la mioton sa lingo sa ilingo sa ilingo la mioton. Ya ka pa I mai e si me o ko ngai le I famsino. Ne ai no isi mata upu ia fia. O le ua tiklea mai ia, o le ua pa ua tu I tua I le tatou malo, ia, vai, mana I lava le tatou. O le ua tiklea mai le sui o safata lua. Le ua uma le fono I le so. O le mana onga le ua mai le tu malo ma whanu. I le ngata ina mai mo moli ia, ai le koe manga o le ku malo so le festival. Nā tonu rā. Makua o le mea kongo ane ka o le sau woki a ele o sau o sa saa whaoti le uto whai nei I mene so. O I foi e tātou te titiro I lei I tula e pa. It's a wise decision by a wise man. Wa whai I le whai unga I. E se le mana I o tūlanga lea ai le la momoli alo ia. Ia tatu talitalia. O le fo ia tanta na bala mai matu tala no e sa ole tala le e ia sui o fio il fast. Kolima. La ua mai la ulisi la fai atu la tal. Seri. O la ulisi I le fa pingi me mo I o ke fa kwai. O la walisi o le ia le la ua tatu loa o vai maunga umatol fa vai maunga lua vai maunga tolu vai maunga fa
Ona ia lewa mau ki ngoro confirm mai ia o I Safatalua. Pa, ia male mako sui de sabai. Ngamlau. Ya la batu lala wau. Nela batu sa tala fatstagiai. Ya, suka mai. Lango ma o te ia vai maunga uma ia lua tolu fa Masafatalua. Se upu ia fasalele anga lua. To fasalele anga tolu. Matua kisi telefa kisi ia tulanga na. Ona la ia anga tula epa. Ko ele anga maku kumaro. Ele ai o te alofa tau I tu malo. Ai o te le fia ile tau tofi. O le tangata whaalata. O tangata. No, watu sa o tau tofi o tangata whaalata. Ai tau manatu nei tula epa. Tato tanga I nei le case lea. Le mea leo le na umi whapea whala lidi. Lea leo le na umi whapea whala lidi. Oi mafua mai ai. Mafua mai ia whasaleanga. E leo le tu malo. I le tau tofi. Mafua mai I tau tofi. A ia mantofa tula epa. Sa tu walu fo ia tu walalo ya lio. Ya lio eu maspau. Sa tu walalo whapea I te tala I tua. Ia le almena iei. O le va falo fani le na tala I tua. La mena unga le fai ai fo ila le tūlanga lea I le lai. I le va apule la meko. Ai interfere foi ai na wailoa. O le wata tala mai le ta ofio le o ia pali ili o ta eu maspa. Na saulo le moli tu. O ya o tele acceptinga. A fonga mai le fianga le li palemia. Fonga mai le fianga le li palemia ia male vai nga fai. A walava nei totally yanga ia le sui. O le tu malo tatou te whaia lofa le tu malo. A o le latou tofi. Ua le tu sai tele whaalata I le fionga le li palemia. Ai tanga I whalatu la epa. Lewa mai whale latou tusi. Lewa tali le fionga le li palemia. Peo na tatalo atu I tūlanga lea. O leo ese umal whapokiki ma tutono la kapisa moa. Lele tusi lewa tali mai. E latou te leo ese. O le sa whaia I whaile una lea. O mea manino atu sa o atu lepa whamani atu ai. E leo tau I tu malo. E whaia lofa le tu malo. A le tofi. E leo se tangata whamaoni le tofi. Ele e sa le leia. Wai pitasina mea o le mawhatia I tangata. O le sau mamawa ia matu se vai interfere I a whale alili nume mo. Ele ngata foi la lina. A o ia na recordinga le audio le na. Yo e. Pe o ia na recordinga le audio le na sau le. Na tonu la va. Ia. Ele uia ono le matu tu malo. Ia a whaia o turanga ia pa malolo. Sau whaia pe o le chapi pise. Mafoi nei lima tausang. Pa wana simia. Ia o le afia yo se matu tu malo. Ia tu inga mea whapea. Ia. E nisi tamta puina. Ole, ia ta foi me la ia wa o te whaftaia ia lewa iele le whato whala inga le fionga le li pandemia. Whapea foi ia lana kapeneta. O le la abatu ia leo nei a matou New Zealand. La tau te whaia su enga nei. Wa langa le na o le hit and run case. O le hit and run case, le maliwa i o profesa ia Sinavaiana, ma le maliwa i o tustala ia Sia Figao. Case uma nei te tauna iei le su enga ale tatou whainga malo e o iai. Ona wa matua wa le manuia o le awala foi lalea e toe fofo la mea ai ma toe whaaleleia te tono mtanga luenga malo. Le ngate le malo a o sui o par mene le afie mei. Yo e. Ia ai mai se foi la tatou tanga I pensa no fale fionga te matai famsino. O le mtanga luenga malo. O I e sulu iai le atunu e malu iai le atunu. Ai whapela e whapenei le mautonu ma tele whale tonu. Whai o ta inga whasalanga ma me tupu mai. Whala au whasaina o le tūlanga ni le wā o tamaitai maalo whanau teini.
Whawhena na la le se file mua Samoa. O te whai atu o le tāua o mei e tūlai mai ma whanua. Pe ata tō ua le tala le ale li sa whai ma minsta o leo. Leo, na. E se alo ta whaanoa noa sole. O le whai atu iai e whai mei le ai aina i a ngā ruenga leo. Nā tōnua, ai ole manatu whawalo. Ai ole manatu whawalo. Na watu na ia ngala tua se vai no foi loa. Tali le tupe. Ai le sana ngā ruenga e whainga. Minsta maleta te wawa ai atu iai. Ngā lulu e puno wai ono lea. Ia manuia lana mta ngā ruenga. O le manuia leo Samoa. Manuia leo tangata lau tele. Ka kilo la i le HRPP te mini nei. Ka tilo la i le HRPP te mini. O lea se mea Samoa e toe maua mai ale tatu atunu. I le lapotonga po se whai. Na o mea whau o lato mawhawhau. Nei se lumana i o Samoa. Nei se lumana. Tua i le ai se lumana i o Samoa. O te loinga le taimile nei, mi whawhai mwhataita inga i a Safatalua. Waiwa ai le ina o tele o tūla toa matamali i o le tumalo. O le tumalo le nei sa la lango tasi le japipi. Ia lena sau no ai. A sasa tuale na sol fanua o mate e sasa lavo. Ono tulanga la ia. Tulanga ia. Ano no fa umia le japipi ava e tu le se manui e mawai. Upu ai en sau noel la tutoina. Ola na upu ale na sau noa le malanga le na atu nei New Zealand tau sa ilinga meo sitseni. Na le talan fai mai le fionga ia anai mai la tau na o. Oi ea, sasa tu lava le na sol fanua wape e songa sasa tu lava. Ia, ta ngai mai i lea. Si, tana noa, tau sila fia mata upu lea ua ta ua ai. Leanga nga tiklea mai ai le rile na po le lapo kalame mai fo. Ma le rile o fono toe. Lea fianga ua iai ia le a foi, ia le Blue TV. O lan tara fe me tapunia nei la susfuru ono le masina nei auto malua sa momo auto se fai sa utala le me pulotu kahano fai show mea mai a fai fa me eke homeless ai e oki ke manga e tapuni le fa fina tapuni fa tusa lo homeless le longa se potu talo e fai mai e lau pokalame ia nawa e sila fia tu la epa na e a fio mai nei sa fa afe o el vaenga al Blue TV. Le te le lato office fo le nei. That's all fake news. Yeah. Tiro fo le news le na mai ele tama mai lea. Yeah. El leise letterhead. Yeah. Not even in a letterhead. So se matanga wenga nei New Zealand. Pol matanga wenga office la fonga. Pol le Ministry of Social and Development, Justice, Education. No matter what communication that goes out, it goes out in a letterhead. That's the official documentation o le coms le alu. Lela sa wale nei whaavasi homeless e na te whaabalea. Awale whaiela o mesa whai Australia e te whaabalea ale mamalu o Samoa te tono Australia. E te le saula i nei to tele mātou o le mātou te ngā rurua le lei ni tanga ruenga malo. No, e te le whaabalea mātou nei New Zealand. O le fesili mawhanua. A o atu la se furu ono, aso se furu ono a perila. O lo whai pea i o lo open pea i le Blue TV. E se whainga ta taunu whai ia i la le mera. Tu le pau te le whai i loa tua le taimile nei o lo wai gaini tua penanga. Ok. E le au te pese ai. Alo i le taimi e te sawa i e tali au tonga. Ma ai se te mai ta e sawa sula tonga i ati oi. Te role si mea matanga, tu le lope matanga pe mali. O le ata fono toi ana po, ma la po kalape. Ma fatu i se le la umari, ke le iwa aia, ma ata ruenga, ata fune le, laenga ke lo le leia fono toi, le pepelo kanka leanga ke whakangoa. Le la umari ke le iwa aia, ke le lo foi le ngoa lau producer. Ai ata stule, si le mali e solo ia mea. Ala makusi me
Peia o le tangata, le ma se leo ka whaalongo ki si tangata. O le leo le actor so le pisi actor anga sau i Hollywood le kangaka so le. Whae lo le tala whawhawhini. E. Ia, sau lo e whailau act 1 scene 4. O toinga na iai. O le mele le tula mai pulo, tula epa. Ia, na wa mawa i fo i pulo tu le na ane tatalo. Na avela na ta sanga i le fionga tamaita i lo ia sili. Ina ia ta pena ni molianga mo tātou nei whafole, tātou te whaailoa, tātou manatu tusa ma whamsinonga. Fontoi. Ia fontoi lea. A le sau nā la i tua. Sau nye New Zealand sau whaina nā atua ia na anga lai mana tau whaaleanga ngai whainga malo. O whatu. Paula le lo ia le lafi. Le matua i lafi. A le la lau e fola tula e pole va le se sianga va. Ia wa tula ngana ia. Yep, malo.